Mela, edha nirrikordja dan il-video biex intikom daqsxejn iktar informazzjoni biex tibukjaw online. L-ewwel nett nidħlu Google tistgħu tagħmluha fuq il-mobile anke fuq il-computer, fuq il-laptop. Ħadħlu Google u ħanittajpjaw NU Better Life /booking, alright? NU Better Life /booking biss, ma nagħmlux il-www fuq qudiem, alright? Nafsu enter. Ħanażlu a new online booking with a new better life check appointments, alright? U din hija l-homepage tal-website, alright? Fixin nirexxikom taslu hawnhekk, nagħmlu register, speċjalment tkun ma tkun għamiltux account, l ħaġa ħanamlu hija register. Ħandaħlu l-email personali tagħkom, alright? U ħatamlu next. Ħaddaħlu password sempliċi li fiħan għamil 1, 2, 3, 4, 5, alright? Biex intom żgur tiftakruh. Informazzjoni tagħkom, isimkom, kuljomkom. Mbagħad ħaddaħlu t-telefon number tad-dar u l-mobile number. U ħatwiġbu jekk intom x'l-ewwel darba jew qatt ma ġejtu training sessions. Das kieku qatt ma ġej training sessions u għamilt yes. Sign up, alright? U hawnhekk qed jgħidu you have successfully registered for our scheduler, mela irnexxilna nagħmlu account, alright? Issa wara li rnexxilna nagħmlu account ħanagħmlu login. Das kieku ħanġgħu nibdew kollox, alright? Nagħmlu login, ħanerġgħu indaħlu l-email personali tagħkom. Ħanamlu il-password, alright? 1, 2, 3, 4, 5, u ħanerġgħu nagħmlu login. Alright? U hekk biex tkun iktar faċli għalikom biex terġgħu titlu fuq l-account, ħajsaqsikom save password u ħatajdulu save, jew yes. Alright? Issa, biex intitlu fuq l-account ħajtikom din il-page, alright? Fejn ħajtikom 3 options, jew book a new appointment, jew view appointment, jew logout. Issa, ħanibdew billi nibbookjaw appuntament. Mela biex nibbookjaw appuntament ħanidħlu fl-ewwel waħda li hija book a new appointment. Issa. Aħna bħalissa jridu nibbookjaw session, allura ħanislu fl-ewwel option li hija group personal training sessions, alright? Nikklikjawha, make sure li l-buttuna ntafset, alright? Ħanażlu data tal-sessions. Nagħtu każ jiena ħan nibbookja għal Monday li ġej, alright? Fis-session tas-7 ta' flaxija, alright? Ikklikjajt fuq is-session ta' flaxija, mela l-ewwel għażilt id-date, mbagħad għażilt il-ħin, alright? U qegħdin taraw li issa ġiet immarkata bid-dot sewda ġewwa, alright? Ħanagħmel next. Hawnhekk għandi l-informazzjoni tiegħi, alright, intom ħajkolkom il-mobile number ukoll. Mistoqsija għal coaches, tajjeb, jekk intom għandkomx injuries, importanti li tgħidulna jekk għandkomx injuries biex aħna bħala coaches, bħala trainers, nkunu nistgħu nippreparaw training session għad-data tiegħu kulħadd. Alright, mela nagħtu każ jiena għandi injury u ħanikteb lower back injury. Alright? Wara li daħħalt l-informazzjoni kollha, alright, ħanamlu submit. Waħda din in-nofs. Nagħmlu submit. Alright, u hekk your session has been scheduled. Mela hekk inti ċerta li għandek is-session scheduled. Alright? Għandek l-informazzjoni tas-session ukoll bid-date u l-ħin. Issa, nagħmlu tkun tridu bookjaw session oħra, tajjeb, ħaterġgħu tmorru għal book another appointment. Alright, u ħaterġgħu titlu. Ħanerġgħu nibdew kollox mill-bidu. Alright? Issa. Jekk intom tridu taraw l-appuntamenti li għandkom bookjati, tajjeb,
fejn kellkom it-tlet options, id-darba minflok ħanidħlu book any appointment, ħamorru view appointments. Tajjeb? U hawnhekk tela li l-appuntament illi għadni kif nibbukja, għadni kif nibbukja issa. Tikklikja fuq u tara l-informazzjoni tiegħu issa. Nagħmlu mod ma tistax tiġi għas-session, tajjeb? Jew ħadd tagħmel cancels biex nħassru s-session għal kollox, jew inkella nagħmlu reschedule. Meta nagħmlu reschedule, ħaterġa' titlalek il-kalendarju, right? Ħatgħażel date oħra mela minflok Monday nixtieq immur qabel għax ħadd gost twist is-sessions u ħanidħol fuq Friday u ħanibbukja għal Friday. Alright, nerġa' nagħmel next. Mela għażilt is-session li rrid imur, mort tagħmel next, saving appointment. U your appointment has been rescheduled. Alright, u hekk għandi appuntament ġdid Friday, April 19th fl-10. Okay? Tidejqu x'issaqsuni għal iktar informazzjoni, dejjem hawn biex ngħinkom jiena, jekk importanti ma taqtawx qalbkom, pruvaw, jekk tkom tarawni jew saqsuni mistoqsija feel free. Alright, thank you very much u ġurnata tajba.